Šećući centrom Ljubuškog naišli smo na tigra ili tigrana. Wow. Odakle to ime? Ime je armenskog podrijetla, tako se zvao njihov najveći kralj, vojskovođa koji je čak porazio i Julija Cezara. Julije Cezar je najavio krvavu osvetu, ali ni do nje nije došlo jer su ga spriječili senatori ubojstvom, atentatom. Uglavnom, Tigran je ostao neporažen i to je u Armeniji dan danas najčešće muško ime. Tigran. Tigran, u njihovoj verziji Tigar, da. I što mislite općenito o neobičnim imenima u malim sredinama poput Ljubuškog? Strogo zakonom zabraniti. Zašto? Eto, zbog izrugivanja djece kad si dijete, i kad odrasteš, i dan danas je to jako čudno ime. Kad rekneš ljudima kako zoveš, odmah te gledaju koji ti. Kao da si neki vanzemaljac, pa onda kako tako, pa zašto, pa ja sam se umorio više objašnjavajući. Jednostavno više mi je toga na vrh glave. A možda preseliti negdje u Afriku gdje je to uobičajenije? Pa nije ni dolje, i dolje bi bio opet jedini bijelac pa bi nešto morao objašnjavati. Ja ne znam je li vam poznat slučaj da je Franco u Španjolskoj naredio samo kastiljanska imena. Dakle, koja su čisto što bi se reklo španjolska. Dakle, onaj kastiljanski španjolski. Recimo, oni našeg Juru zovu Jorge. Međutim, Jure se u Kataloniji i u Baskiji zove Jordi. I takav presedan je napravio, dakle ta imena su bila zabranjena u toj verziji, takav presedan je napravio Johan Cruyff, koji je u Barceloni sinu dao ime Jordi, koji je također bio nogometaš, i to je izazvalo čitavu lavinu, ja ne znam kako se čovjek živ izvukao iz Španjolske. Šta, Jordi Alba igrao u Barceloni? Pa to je on sa katalonski, ali Franco je umra 75. Tako da je onaj... Da su stvari sad malo drugčije u Španjolskoj, bože moj, oni su u Europskoj uniji. U Francuskoj imate zakon gdje je katalog imena u matičnom uredu. Kad uđe roditelj tamo, voilà, to su imena koje možete dati sinu, to su imena koje možete dati kćeri. Sve izvan tog popisa zaboravite. U Francuskoj ni danas kućnom ljubimcu ne smijete dati ime Napoleon, iz poštovanja prema Napoleonu. U Italiji, ne znam jeste li primijetili, gdje imaju one profesionalne prostitutke koje ljudi zovu u pozivima. Uvijek su Brigita, Enja, uvijek je to neko ime Sonja, uvijek je to neka ukrajinska, ruska imena. Da, ali nikad ime Marija, jer je to zakonom zabranjeno zbog bogorodicina imena. Dakle, to nije slučajno. Dakle, iz poštovanja prema Gospi zabranjeno je zvati se Marija u tim katalozima. Znate što još mislim? Mislim da bi na satima vjeronauka koje pohađaju mladi bračni tečajevi jedno poglavlje trebalo posvetiti o odgovornosti roditeljima baš prilikom davanja imena. Kad se govori o pobačaju, kad se govori o bračnim svađama, neslaganjima, da se i to spomene kao jedan dio gradiva, jer roditelji moraju jednostavno znati što rade. Dakle, ne bude nikakva razloga ni za neko izrugivanje, ni za neka totalna pojašnjavanja nekome da moraš u neku totalnu dubinu. Svak te gleda, kažem, uistinu kao nekog vanzemaljca kad se predstaviš. To vam nekako i diktira odabir posla. Tigran sigurno ne bi mogao raditi u cvjećarni. Pa, ali u mesnici bi. U mesnici bi. Pa, jednu stvar, ima latinska izreka nomen est omen, kao ime je znak. Nekim ljudima to stoji, ali nekim ne stoji. Evo, pogledajte Maksim Mrvica. Maksim kao najveća mrvica prezime. Pa, paradoks, to je oksimoron, ne ide jedno s drugim. Za kraj, kratki savjet roditeljima pri odabiru imena. Kao čovjek koji je prošao puno neugodnih iskustava zbog svog imena, mislim da mogu biti glasnogovornik svih takvih ljudi i apeliram na roditelje, promislite ne 2 puta, nego 5 puta. Što učestalije i što običnije ime, vjerujte mi na riječ.